Muthoni muthenya wa muthe ni ngwenda kwariria muciari and especially the single mothers. Ithuĩ Yesetero microphone. Single mother. Na hii njoro yako thino yage ona kuonwo kindu kingi giothe. But we focus on this part. Todo niyo andu aingi makoragwo hihi matingihota kumiariria muno. Niĩ rĩ ona ne gũgũthaitha mũno nĩ tondũ wĩ mũrata wakwa na ngwenda kumiaria umuthi nĩ tondũ for the first time. Yes. Hii mũndũ miũĩ no Dama. Dama wa Dama Spare. Yes. Wana share the story. Nĩ twada share nake. Na wana jira. Dana kwira. Only the two people. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Patia mũndũ macio mangĩ manjoro yakwa thino mariganire. Nĩ matikũriganira. No haha nĩ ngwenda. Niĩ kwanza harĩa ndĩrenda kũregera atĩ mwana ũcio anathambia kĩoro na rĩu nĩ areka interview nginya the head of state. It does not matter kana we mwana ũrĩkũ kana we nako kana we nako. That does not matter. Nĩ kũmĩrĩria mwanake we harĩa thaa ici ũrathambia cioro ũrakururia boda trolley ũrakwamũra sewage anake angĩ ndĩronire maranyuguta andũ mũgongo makamakĩria maĩ-inĩ kwaura ati no ukiria andu acio ugakira ku mai-ini macio mena sewage na no ugatuika kiria. That is what has really touched me. That part I didn't know. Talk to the single mothers. Wewe ndakwira mundu wani gongeire ri wewe Rehema Simon wewe kuwa serious na no bado uko tu hapa arauga atia no kwaria atire wetu massage uratu massage no matire oru atega matikurio ona ni no makojitete no raisi ni kumaigira njorua yoka ninge matirenda ni andu ega we love them ndemara ni jetakagira critics show we appreciate them na rothe marakiuga very good katicoke hane ndo amathaa ni gatha makirehe bill uria barakenda yes gitumi kia ngwire ni ndendire ni njaragira mundu uyu wako ni gongerari ni kindu giki kiria kitumaga uguo ona njarie nake okay ni tondu I know I contributed nginya ni ukorwo ngigongerwo tondu de sukuru kuma de form 2 gerika into a serious condition joru muno yani affectire etago masturbation Jesus kuma de form 2 natara kuma de form 2 why did you go to why are you saying single mothers tondu ni mena tona twatuhi okay na no mage father figure yes wa matara tondu we ndwari na father figure ni akuire we class 5 yes leo diari na mundu tungiari nake maundu no mundu ena father figure ni yoko kwaria nake kana gocana na andu acio agakigwa magitaro tu maundu I get gigathi masturbation which was very serious atumia aria mataranyita na thuri aria mataranyita masturbation ni horo wa kwijiki na ai gwikenia we mwenyewe kai wagira we form 2 de form 2 na ni father figure ni onire riu muthe waku akure we class 5 yes riu nduri na mundu wa the father figure nduri na mundu wa kwariria juga kwa single mother ri nguga to no marumo gukorwo makiaria na imwana and especially maundu megie production no horo wa mwiri gukura na changes cia mwiri riu makorwo hau no ku provide the basic needs kuhecia na sausage akona tarikia ekirete pressure guo jaba yes no ruhe na father figure ri ni athio kera mun hakinyaga hando stage you know hana kinya ugeko we mwana you get uratagira gukwira a talk with a boy child yes riu ni diary tondu no diary na vakana mundu tungiari nake riu digra into masturbation yari very serious tondu yako ai Kanyaru rajera sinaitanga kujibax yes Kanyaru we are serious business can you stop that nonsense wewe mwone yake umuruza jone wake na niwe towe nendo matagiuga ukirika kujibax we form 2 yes code na yako yari serious tondu ndatarurite mufuto gai mufuto haha riu mwarimu okari amaroka untrained teacher UT tumetago untrained teacher oh poor boy tiri tutroka sukuru oh igai witu ukurikio rio giteini oh my god wathi na ku mwathi funky ugucokana na mbura nyingi muno ruyo ni okumitumira it's a spirit, it's a demonic shindwe ndakora ne kindu kiuru wakanyerwa tige wana wa guthaka ha ni very serious and we will lose generation adu makiona tari thako na nikio ndoga ne gwaria aria mekwenda ku judge majaji nobody will judge you na it is ithu turi ngai yes so it was that serious and you know yokire igioka nginya ati I could masturbate even 4 times a day
It was that serious. Kai muthamaki ciana citũ Ngai wako. And it is serious. Tondu masturbation igutwaraga handu gakora nduiguaga ukienda muhiriga uyu ungi. Nduiguaga ukienda njenda. We sawa. Tondu rakiigira size ire ukienda. Ukinyitira uyu ukienda. So wakinya haria ikoragwo very serious. Ni kindu tangihota gukorwo gitia. Demonic. Utare form 2 ni da masturbate for 10 good years. Shindwe. 10 good years. Ni ndathiaga tugatiania na muhiki na ndathie nake ndakinya nyumba karega shindwe karega pio. I affected githukia mwiri wakwa pio totally shindwe githukia pio. Kai Jimmy wa UN ni uraigwa Kai this is very serious honestly. Yes. Very. Na ekini affect for 10 good years. Tondagaragia ru dauma cukuru ndirakikara ndeika ni kuingira site icio ciothe cikoragwo ku oh so ici cia pornography site. Yes, so wagisagura wakirikia. So me I had no interest ya gukorwa atiriri nyura date tindra date so ndiroka haikukua koguo na mutumia urahikia nduri committed as per se iko tu ile tu okwehera no we ndakiui aku anajua. Okay. Noru eoka ru twarikia situation ino yoka nawe ige prolong the issue igituika worse. Lu mwiri wako ugikorwo no adapt guoko ndungi adapt mundu Guy ndungienda handu ngicemania na mundu wa Jesus. Yeah. Na kama ito no kuhoya mwana wako ai au mire na kwa kagea mwana. If you remember tukihigura nyumba wale mamiri yari atiriri she never knew ati onayo kagea ciana igagwikira wanjikira. That was my prayer. Gutikira kigama miendaga na ukiugire hindi ya kuhigura nyumba yake because I had aigaga into tondu ni ngikanitie na nduragia mwana mwana ni raigwa ni akanya na muiritu akarigwo what is not happening. Gutire kana uracukwo na kuitura ati agwicukwo ati no igwa ndakigira deform wa matuini ngoma kiegura ndo umwe ni ngicagi tu ndade ti muiritu no umwe cause akungekuwa na time na ndungehotire matumia maruguri. So masturbation is a serious problem na yeho na ina tumwana tunini atera mwanaka waku atura nyumba atera yake kana ni aikanirie na matiragia ciana ona rugi ikite atirire wathie thibitari mutumia karorwo mutire thina no akirite ki ndangiumbura ogwo waumbura andu magatigana matire na ciana matire. But it's because of the masturbation. It's a very serious condition na ni juru Kai witu no toba gutuika serious tondu riri ona haria Facebook matwikire serious ndoi gutire mundu ciaraga guciara wega na guciara uritu kwenda kwa mundu no ukorwo ugitheka hau Facebook waku arike hau wakairitu ahuthire kiria kuhuthira wakamwana ahuthire kiria kumuhuthira ucoke uture kuwinaga ni urenda gutuo itukwenda tugatwikaga serious rimwe na rimwe koge witu. Yes. Tathikiriria tiriri nduma mwanyu arakuhoera mwana uyu wakwa ndakinjiare Yes. akagea mwana mwakire tondu riri andu aria twahikani nao hindi yo ri my friends ri tumwitagwo Kamauri ni magire ciana na gwitagwo Karundoi ni magire ciana na neighbor menyera monari ciana cia otha ici ri ciana nene na umuri na ciana igiri na wewe kete hiki huichia ndekete mbere yao. That was 2018 wewe kete 2018 19 20 21 22 23 24 25 ogere na mwana wa 7 years riu acio mena ciana ithatu no murimu niguo tumite ndukaciare ugwiciara atia na mutumia omwe nake we ndari na thina ni wewe na thina no ukirete ki ona mutumia ndaramenya. Yes. Oh yeah. Gwana kwenda kwa single mothers ni atiriri aciari mena ciana cia tuhi ona aria makwireirwo ona makwireirwo ona aciari ona iritu tondu no marakirikiria I called na brother I called na uncle reke mwana waku akagea na time ya guthi guceraga na twana turia twina maithe mao agitarwo gakaiguira hau yendire na gathi kwa shelters agaikara na itha wa shelters akaigua kiugo kana gwa kirumba witoma agathi hau agathikiriria tondu we are going to lose a generation. yakorwo ni ta kimwana kiria gako gitagwo raya ni gikamba gigathie kwa guka we gigatarwo. Yes. Tondu masturbation ikuhagiriria riu spirit tondu ndakora ni spirit digituma na niguo wi muthaka you know you're very handsome ndendaga gutwika attracted kuri mutumia
Na go we muthaka kogi. You're very handsome and young. It happened 10 good years ya maundu macio. And I told you I'll speak it. Na tikwaria tondu atiki gwaria tondu watu. Ero no mbire kwira mathe wanyu ndagathikiririe. Ndio kana araigua ndina mwira kana ndoka. Oi mami. No gatoraka meme. Kai. Oi mutumia. Ni ugo gucoka guthia atia. Na ndageragia gutiga. Ngaremu. Na muno factor contribute ga masturbation muno ri. Yajiria atia we form 2 ni undu wa anakere magugituigwa. Peer pressure. Oh, peer pressure. Fatigire mundu watumite bio we andi ahotire we ni atigire. Na agigia ciana na kehikania. No no wetagwo karundo wa gwitu. Uria wakuonete. Ile wajoretie. No tathigara. Okira kijira atiriri hera kaundu mundu areka akaigua wega. Ingikigua na ni makigua ni kega. So ngagithira. Ona actually rero atiriri. Ona GM na ni aria wega muno. It's not about having a father figure but also having the father figure being close to their sons. Yes. Todo kwina thuri they are not even close to your sons. Matura na gukunya mama hangaga. Matura mikawa-ini na matenda mararaga magiikia tenda. Matiaragia na anake aya. Absentees father. Absentees father. Ngai witu. Ngai witu. So ni ngiathire na tugorwo ni kwira na mwera ni imwana cia hindi yo mathia makahana pressure na we ndio neti ahotire die kana ta gutegwa agitumitwo we tondu anga athire o wiki imwe akimurikuruti agicoka agithie we ne hotire korwo akiherera. Yes. Msogeda ukura spirit ino ri and especially aya wonaga andu makiuga ati we rebuke and refuse ona we utari urameaririria ni twamirega ni twamikanja muthenya wa umuthi no muceri wothe igwa ati mwana eko room yake atindaga room yake akirite ati ndathi yako ndo daumaga mwana wako very disciplined aikarite haha daumaga no thimu maroro ciana icio kai wako tondu room icio mundu makoma githina na mbere ni maingi and we are in era itagimenyeka uria hana tondu wakora nyingi okorwo ti masturbation negere gayism okotio gayism negere lesbianism na nirikari turathi na mbere so ndenda ku example one andu aria twari arikari tuna acio thenda gutarira neighbor mami arona mena ciana turacera nao na ni ndiroka hana uguo ndire na mena ciana nene tondu acio wina mwana wa miaka 3 mwanja othe mena ciana 3 amwe na aria matacokire high school so ndenda kuonia riu haria have ndacokire thutha nyondo akaundu gaka. Oh God. So I really tried very much gutiga na ndihota gwicira. No wagire na trauma ni gugiuka na riu guikara hindi ciothe low self esteem. Yes. To ni guthie mucemania na mundu akona mundu mwathi haria kanyumba kare ari ukarema akona ndi mundu discipline muno andi guthika kaura atiriri hatuwezi fanya sina CD na sio CD sina imekataa itaibika akona we discipline akona ndi mundu discipline ni murimo oikana mundu akona uditaka kogi na ndari ahutia nani kumuhe ginya pesa mwiretu agakena hani cheat ukamudrop akarigwo niki ndurenda muthi handu ngituka ni muko mugithi nake ju unaenda ndurenda gukinya haria ni aibu nduri hatumire ngijigwe muno thina ri sita ciakwa ciothe ri cinya twana reke ngwire andu a gaf koza marauga ati wira ucio niguo maturagia ngai wanyu no ariuka mutika make sister ciakwa ri tuinukite family gathering ri ndukire ciana indo marehere bites tuindo twega ni marona ici ni ciana cia Auntie Beth Auntie Ferista sikoragia watiriri mtoto wa Nkokogi hana mtoto watoto wake wanakuaga wapi riu ni uguturaga ndio kuria mwaje mambia hau kwani Nkokogi hana watoto kwani Nkokogi na venya kona pesa na tondu drama rehereido matari magoro ni ciana ni aciari yao eni no riu no kuigirira Nkokogi atakuja na auntie lini so it affected me no ndageri gutiga ngathi wiki imwe gacoka ngageria gutiga gacoka 2024 that's last year. Yes. What are you saying? No, 2023 last year but one tukiroga mwaka wa 2023 makoge ndugatwire horo uyu ni wa juzi ugai 2023 ngathi kuroga mwaka Tanitera hau dehe biwe mwana ciana retwakira ki ona aria matari to mutioi yes ate urainoka okorio anko hana mtoto hana nini yes. mami aroria ana mwana ndari aroka 2023 tuigere hau yes 2023 yes tukirikurugia mwaka na tuge 2024 ndathire na resolution yakwa ya kuruga mwaka yari undu ucio and I prayed ngihoya muno na ngira muthani andeithie uria ingihota kuma thini wa undu ucio na
throat word ngai akindeithia from 2023 that first thought wakirikesha hau no ndatigire maundu macio ni uguthi therapy therapy